Radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća stupili su juče u generalni štrajk zbog neisplaćenih ličnih dohodaka i zaostalih plata. Prema njihovim rečima, jutros je došlo do verbalnog sukoba između radnika koji su u štrajku i čelnika uprave ovog preduzeća, jer oni na svaki način pokušavaju da ugase ovaj štrajk. Juče oko 13 sati i 45 minuta tu smo stojali ovdje i krenuli na kapiji. Jusufović vozač izašao je onda na ćošku kapije i počeo je da vređa, da psuje. Međutim, nismo obraćali pažnju toliko na njega jer znamo zbog čega on vređa i zbog čega on nas napada. To nije prvi put njegov, kao i direktor isto što napada ljude ovdje. Napoje Zorana isto, po drugi put što napada mene i Zorana. Jutro se došao isto debeli, kao ne znam kako se zove, direktor parkinga, napoje mene na portirnici, rekao mi neke stvari što nije dolikovalo i stvarno mi mora da štrajkujemo, nismo beda, mi nemamo da jedemo. Vozač generalnog direktora, pred kraj radnog vremena napoje Numanović Megdiju, pri kom sam ja prešao i da mu kažem samo što ne pada čoveka, šta ti radi čovjek? On je nasrnuo na mene, počeo i da vređa. Ja sam bio po strani, nisam hteo da uđem u kontakt. Posle ta isti, što je jutros milicija što ga privela, direktora parkinga, isti je podržao njega i počeo da me gura. Međutim, ja sam tu odstupio opet. Tu su bili neki radnici, završilo se na tome, počela neka psovka, na tome je završilo. Jutro smo morali da reagujemo sa milicijom, ta isti direktor parkinga sa milicijom. Jutro smo morali zovemo interventnu. Ušao je tu, počeo da vređa isto toga. Migdiju počeo da psuje. Zvali smo interventnu. Morala da ga ona povede, da ga ne vodi hitna. Predsednik samostalnog sindikata u Čistoći, Ljutvo Mavrić, istakao je da je stvarno sramota ono što se dešava u ovom preduzeću i naglašava da je jedini razlog ovih sukoba da se ugasi štrajk radnika. Što se tiče ovoga, razumeš, su vi prethodnici govorili moji, razumeš, da se uguši štrajk. Imali smo sinoć nagoveštaj, nije nagoveštaj, nego da su rukovodioci direktno učestvovali u blokiranju štrajka. Direktori javnih sektora i šta ti ja znam koji. Plašu radnike, zaplašuju promjenom radnog mesta, otkazima i sve to, da bi ugušili štrajk. Jer iz ovoga štrajka nemoguće izaći ako ne bude žrtva. Sad ko će biti žrtva, to nas ne interesuje. Mi hoćemo pare, zarađene naše pare. Kako su istakli radnici, gradska uprava duguje ovom preduzeću oko 62 miliona dinara, a također su naglasili da je bar jedan deo uplaćen da do štrajka ne bi došlo. S druge strane, direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoća Hivzo Škrijelj je za našu televiziju izjavio da je radnicima isplaćena septembarska plata i da su mnogi zahtevi sindikata nerealni. Škrijelj nam je također prokomentarisao i događaje koji su se desili juče u ovoj firmi. Da vam kažem nešto, pa da očekujete firmu u kojoj rade od 300 zaposlenih, gdje imate 50% od njih sa osnovnim obrazovanjem ili bez osnovnog obrazovanja, gdje imate lica koja su završila specijalnu školu, znači mentalno zaostali lica, da očekujete normalan ambijent u ovom vremenu. I uvek ima oni koji zloupotrebljavaju ovo vrijeme i situaciju i krizu i kompletan politički ambijent, ali vam kažem, opet svako na svoj način tumači u situaciju. Radnici ovog preduzeća su i dalje u štrajku i naglašavaju da će istrajati u svojim namerama. Podršku radnicima javno-komunalnog preduzeća Čistoća pružili su i radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod, koji su najavili generalni štrajk za ponedeljak 10. decembar.